Ул нормально һәм без киләчәк буынны да шушы милләтпәрвәр патриотик хисләр белән үстереп, тәрбияләп, илебезнең, ватаныбызның сакларлык егетләр әзерләргә тиешбез һәм шул ук вакытта үзебез дөньяда тынычлык булсын өчен барысын да эшләргә тиешбез. Безнең каршыда бүген геройлар һәм килә алмаганнары да минем каршыда, менә сез утырасыз геройларыбыз. Сезгә барыгызга да зур поклон, зур рәхмәт, зур хезмәтегез өчен. Үзегезне жәлләмичә шушы сугышта катнашып, исән-имин гаиләләрегезгә кайтканыгыз өчен, инде әйткәнемчә, шул арада булмаган егетләребезне искә алып, инде киләчәк буынга дөрес тәрбия бирә алсак бергә-бергә. Много разговоров было, но не вы выбирали это войну, правильно, все-таки Тегесскую ВГД, срочная служба, период прохождения срочной службы, вас отобрали, так сказать, на эту введение боевых действий Афганистана. Афганистан также. Уже bizden kızım onu yeginde. Ha? Bir burada indi kızını bitken kızını. Bir lira gel var. Öyle mi? Ama tırnak.
Olga şu kadar geç. Sağlık TV, buyur TV. Buyur TV, sağlık. Ulaşacak mı ya? Ondan sallar. Haydi Allah şu kadar güzel yakında. Hadi şu kadar. Tartıp durursanız var hacım. Şu kadar var hadi. Kurun musun? Kayboldu mu? Yılmaz. Bir kişiye adaşamıyor, bir kişiye adaşamıyor. Hayır yani. Hayır hepsi. Beyler başta kararır. Başta çıkıyor şuraya mı salayım mı? Başta çıkıyor şuraya mı? Hadi var. Hayır, baksana. Gel şuradan koyayım, burada kaçacağız değil mi? Salma al bir tane. Berekeler üstü. Berekeler üstü, berekeler. Buyur, camı da. Sen multtan hasta kalgan anda orta. Karada. Ciddi yata. Orta götüren de ne? O Stinger.
Yaşav, Gülşat yanında, Gülşat yanında. Haydi, bas. Ben bir gün düşkü. Memme ya. Görünmeyin.